Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze muri aya makuru agezweho muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 7 Kamena 2026 ni Ibakwe Media TV nge ndifagi kayinamura bibutsa ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza. Ikaze irambuye rero mbanze mpere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru tujya kwa twibandaho birumvikana. Turaba turebera hamwe byinshi bitangazwa n'ibivugwa utibagiwe n'ibikorwa. Turatangaza ibyatangajwe n'Ububiligi ngo busanga kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo bikuye kujyana no gusenya Fdlr. Abenshi birabaza bate sibi ni ibiki? Ni ibyatangajwe na Minisitiri w'Abanyamahanga w'Ububiligi byahise bisubizwa n'umwe mu diplomate wa Republique Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri rero bikagaragaza uburakari budasanzwe Kinshasa yakiranye iyi nkuru. Turashe tubikomozeho. Umutwe twirwaneho wavuze ku mirwano byiswe ko yesakiranyije na RDF ndetse na M23. Murabizi ko abakorana rwa guverinoma Kinshasa amazimisi batangaza ko hariho ugusubiranamo hagati ya RDF na M23 bafatanyije bari guhangana na twirwaneho. Murabizi ko Kinshasa ishinja u Rwanda kwa rwohereza ingabo muri Sirezwa bwa Kongo, hari naho babihera bavuga ko twirwaneho amazimisi yasorana na RDF na M23. Eka nze mbabwire rero ukuri kuri aya makuru kwatangajwe na twirwaneho ivuga ku mirwano abo ku ruhande rwa coalition bita ko yasakiranyije twirwaneho na RDF fatanyije na M23. Mbazaniye ukuri kuzuye kwa aya makuru. Intambara idashira muri Sirezwa bwa Kongo ndababwira uko yaje kugenda kuva mu ntangiriro kugeza maginga ya, ariko kandi uko Tshisekedi amaze imyaka irenga 5 agerageza gutsinsura M23 ngo yibwobotora ngo yi M23 imukizeho birumvikana, ndetse na AMRDP twirwaneho, ariko insinzi kabikomeje kumuca mu myanya y'intoki naho rwose agerageje kubikora bikamugwa nabi cyane. Turaje turebere hamwe ibyaya makuru. Muri Angola bafashe icyemezo gikomeye banga kwitabira ibiganiro by'Kinshasa ku bibazo bya Kongo nyuma y'uko imyanzuro itubahirijwe. Ndaje mbabwira gatanu ku kandi ndabwira ku bijyanye n'uburyo Tshisekedi yongeye kwambara umwambaro w'umugayo akarenzaho rinete agatambuka. Tshisekedi na guverinoma ye ayoboye bashinjwe kunyiriza arenga miliyoni 325 z'amadolari y'Amerika. Izi miliyoni zari ziteganyijwe iki? Tshisekedi arashinjwa ubujura no kunyereza amafaranga y'igihugu. Ndaje mbabwireho. Hanyuma ndababwira ku mirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'imitwe ya Wazalendo ibiri ahitwa Ilubutu. Byatewe n'iki? Ndababwira uko byagenze, byagize ingaruka, ndayavi muziri muzingo rwose. Ndababwira ku bikorwa bya FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB bivuga ko bongeye gukora munda abanyamulenge batari bake, bivuga ko benshi bapfuye abandi bagakomereka. Birumvikana byakorewe muri Kivu y'Amajyepfo. Hari urutonde rw'abaturage byatangajwe ko bishwe na FARDC fatanyije na FDNB. Ndababwira amazina yabo, wasanga ufitemo mwishywa wawe, musaza wawe, mushiki wawe, cyangwa se umubyeyi, cyangwa se umuvandimwe birumvikana, cyangwa se inshuti, kuko n'amazina menshi bigaragara ko igisirikare cy'u Burundi na FARDC bishe abatari bake muri biriya bice by'iminembwe. Ndaje mbabwira gatanu ku kandi ndababwira ko muri aka kanya Rwanda yahagaritse gutwara abagenzi bajya muri United Arab Emirates bavuye muri Sudani ndetse na Republika Demokarasi ya Kongo. Nitangazo ryashyizwe hanze na Rwanda ryasize imyanzuro ikomeye yifashwe. Ese mu by'ukuri byatewe n'iki? Ndababwira gatanu kuri gatanu. Ndanyarukira mu gihugu cya Uganda mbabwire ko ba general 8 barimo Abel Kandiho bashobora gusezererwa mu gisirikare cya Uganda. Bitewe n'iyihe mpamvu? Ndababwira impamvu nyamukuru. Ndababwira ko muri Uganda kandi abaminisitiri 4 bashidikanywa ku bwene gihugu bashobora kutarahira. Bigenze bite? Ndababwiraho nambuka no hakurya nyanja ngari twihuta cyane. Mbabwire ko Amerika ishaka gukoresha imitungo ya Irani mu kwishyura cyangwa se kwishyura ibyangijwe n'intambara. Ibi bitewe n'iki? Ese intambara igeze hagati y'ibihugu byombi bikomeje guhigana ubutwari. Umugani w'umunyarwanda ati uguhiga ubutwari muratabarana. Irani igaragaza ko idatinya Amerika, Amerika ikagaragaza ko mu by'ukuri idafite zuka. Ndaje mbabwire mu by'ukuri ibiri gutangazwa muri amakuru ari hakurya y'imbibi za Afrika. Gatanu kuri gatanu nyemerera tubane kuva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma. Nunkandira hwasa ndise subscribe cyangwa sabone, ugakanda like, ugatanga igitekerezo, ugashyira udutima muri comment, ukanasangiza abandi aya makuru. Ibindi rwose wamfurawe ubindekere mbikore bwangu. Nyemerera rero mere kubitangazwa na guverinoma y'Ububiligi.
ariko abenshi baje batese ibi ni cy'ubundi bitewe n'iki Ububiligi bwibagiye gahunda bufitanye na Fdlr, P5, Burundi, Congo, Angola, Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo. Murabizi tumaze iminsi tubabwira umugambi wo gutera u Rwanda utegurwa n'abatari bake. Twabwiye imyitozo yakomeje guhabwa imbonera kure na za Fdlr hariya mu kibira. Tubabwira ko ari imyitozo iri gutangwa n'abaruhu rwera. Tunabwira ko makuru yahishuwe rwose abari gutanga imyitozo abenshi ari Ababiligi hakavugwa n'Abafaransa. Twabwiye imigambi yo gutera u Rwanda iri gutegurwa n'iyo coalition yose mbabwiye haruguru. Bivuga ko Ububiligi buri ku isonga ry'uwo mugambi ndetse ari nabwo buri kushyira uyu mugambi kwityazo. Bigaragara ko bwashoye atari make mu kugura ibikoresho bizifashishwa mu kurasa ku Rwanda no guhungabanya umutekano warwo, ariko kandi intego y'amakuru ari ugukuraho ubutegetsi buriho ngo bwasubiza Fdlr mu myanya. Hanyuma nababwiye byinshi, nababwiye ko Ububiligi umaze iminsi butanga cyitwa intwaro zidasanzwe, yaba amadrone, indege zitagira abapilote zizwi nka drone birumvikana zifashishwa mu rugamba n'intambara birumvikana, ariko kandi n'izindi mbunda ziremereye bivuga ko zifashishwa mu mugambi wo gutera u Rwanda. Bimaze iminsi bideployingwa hariya ku kibuga cy'indege cyitiriwe Rwanda hariya i Bujumbura. Twabwiye byinshi nubwo byagiye bigaragazwa na Minisitiri w'Abanyamahanga w'Ububiligi Maxime Privo, avuga ko ibyo ari ibinyoma byambaye ubusa, ko abatangaza ko Ububiligi buhedinze umugambi wo kugaba ibitero ku Rwanda ari abatifuza ko ibihugu byombi bibana neza cyangwa se ari abifuza kuryanisha ibihugu byombi maze iminsi n'ubundi mu busanzwe bidacana waka. Hanyuma rero ejo muri Amerika itangaza ko u Rwanda rutari gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano rwasinye i Washington DC rusenye leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo. Ibihano byagiye bitangwa ku ngabo z'u Rwanda, abajenerali b'u Rwanda twagiye tubigarukaho, ariko twanakomoje mu by'ukuri ku mugayo Amerika yagiye ivuga ko u Rwanda rufite muri kesi y'umutekano burasirazuba bwa Congo, ndetse Amerika inaboneraho gusaba u Rwanda kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Congo. Ariko rero icyo ngiye kubabwira aka kanya ni ibyagarutsweho na Minisitiri w'Abanyamahanga n'Ubutwererane w'Ububiligi Olivier ariwe Maxime Privo, akomoza mu by'ukuri ku bimaze iminsi bitangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gukura ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Congo. Maxime Privo ku wa gatandatu yatunguranye cyane agaragaza ko igihugu cye gisanga kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo ngo bikwiye kujyana no gusenya umutwe wa Fdlr urwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibi Minisitiri w'Abanyamahanga w'Ububiligi yabitangaje asubiza ubutumwa bw'umujyanama wa Perezida Trump mu biyaga bigari ariwe Masadi Bulosi washyize kuri X yose Twitter ubutumwa ku munsi wa gatanu agaruka ku bihano kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo no gusenya Fdlr igizwe hanini n'abasize baye ku Rwanda. Nawe abinyujije kuri X yose Twitter, Maxime Privot agira ati Ububiligi buremeranya rwose n'ubu buryo kuvana ingabo z'u Rwanda no gusenya Fdlr bigomba kujyana nk'intambwe yihuse kandi y'ingenzi iganisha ku mahoro arambye. Privot yongeye ko mu gihe guhangana n'icyorezo cya Ebola bikeneye gukorwa nta nkomyi, kubaha amahoro no kurengera abaturage byihutirwa kuruta mbere hose. Ku rundi ruhande rero ariko ibyatangajwe na Privot hari abo bitashimishije, nk'umudepite mu Bubiligi ufite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo wigize umuvugizi w'ubutegetsi bwa Kinshasa ariwe Lydia Mutiebele. Agira icyo avuga kuri ubutumwa bwa Privot. Uyu mudepite kazi agira ati bwana Minisitiri, ibi rero nibyo neza birakaza abanyekongo benshi uyu munsi. Nta muntu urwanya gusenya imitwe yitwaje intwaro, ariko se ni gute umuntu ashobora kunganya Fdlr no kuhaba kw'ingabo z'u Rwanda? Minisitiri w'Abanyamahanga w'Ububiligi Maxime Privot we yari yatangaje biriya agira icyo avuga ku butumwa bwa Masadi Bulosi. Ni ubutumwa bwo ku wa gatanu tariki 5 Kamena. Masadi Bulosi yagize ati hashingiye ku muhate ukomeje mu rwego rwo guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere mu burasirazuba bwa Congo no mu karere k'ibiyaga bigari, ubu Amerika yafatiye ibihano abayobozi bakuru ba M23 ndetse na Fdlr kubera amarorerwa yakorewe abaturage ndetse no guhungabanya inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Yakomeje agira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye gufata ingamba z'inyongera ku bihugu ibyo ari byo byose cyangwa se igihugu cyari cyo cyose
umuntu ku giti cye cyangwa itsinda ribangamiye amahirwe y'amahoro mu karere, cyane cyane umuntu uwo ari we wese ubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington ndetse n'inshingano zo kugera ku mahoro. Kugira ngo ibyo bigerweho, ingabo z'u Rwanda zigomba kurangiza kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta yandi mananiza, kandi Kongo igomba gusenya burundu Fdlr. Intumwa ya Perezida Trump yongeyeho ko kubazwa inshingano, kubahiriza ibyemeranyijwe no gushyigikira cyangwa se gushyira mu bikorwa ari ngombwa mu kugera ku mahoro arambye. Abenshi rero ntago batangajwe cyane n'ibyatangajwe n'uyu minisitiri w'Ububiligi Maxime Privo, ahubwo batangajwe n'impamvu ibyihishe inyuma hakurikijwe amakuru y'ukuri. Twagiye tubabwira ko Ububiligi buri kuridinga cyangwa se buri ku ruhembe rw'umugambi rw'abategura umugambi wo gutera u Rwanda. Yes, twihute cyane turebera hamwe n'andi makuru birumvikana. Reka turebera hamwe ibitangazwa n'umutwe wa Twirwaneho uvuga ku mirwano byiswe ko ngo umaze iminsi ugirana n'ingabo z'u Rwanda RDF. Mwabana mwe, ibiri gutangazwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa muri no minsi biteye amakenga. Twirwaneho uyu mutwe wahakanye amakuru amaze iminsi agaragaza cyangwa se acaracara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Minembwe habereye imirwano ikomeye yahuje ingabo z'u Rwanda RDF ngo abarwanyi ba M23 n'uyu mutwe ukorera mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo wa Twirwaneho. Mu itangazo rero ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 7 Kamena, Twirwaneho yashyize hanze yavuze ko rwose ayo makuru ari ibinyoma byateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo buyobye uburari ku bibazo by'umutekano n'ibitero bikomeje kugabwa ku baturage bo muri Minembwe. Uyu mutwe watangaje ko mu minsi ishize hari ibikorwa byo gukwirakwiza amakuru avuga ko habayeho imirwano hagati y'ingabo zifatwa nk'iza RDF na M23 n'ingabo za Twirwaneho, ariko ushimangira ko nta na kimwe muri byo kigeze kiba. Uyu mutwe wa Twirwaneho wagize uti ntabwo habayeho imirwano iyo ari yo yose y'ubwoko ubwo ari bwo bwose mu Minembwe, nta naho ingabo za RDF zigeze zigaragara muri aka gace. Twirwaneho ivuga ko aya makuru agamije kugaragaza cyangwa se kurangaza amahanga no guhisha ibikorwa bya gisirikare. Ivuga ko bikomeje gukorerwa abaturage bo mu bice bitandukanye bo mu bwoko bw'abanyamulenge bikozwe n'ihuriro rigizwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na guverinoma y'u Burundi. Twirwaneho yavuze ibi mu gihe mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 3 rishyira ku cyumweru tariki 7 Kamena, Minembwe yongeye kugabwaho ibitero bya drone byahitanye abantu 2 bikanakomeretsa abandi 7. Uyu mutwe kandi ushinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba inyuma y'ibi bitero, nubwo uruhande rwa leta ya Kinshasa rutaragira icyo rutangaza kuri ibyo birego. Wanaboneyeho kandi gusaba umuryango w'abibumbye wa Afurika yunze ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu gukora iperereza ku bibazo by'umutekano biri muri Minembwe no gufata ingamba zo kurinda abaturage. Nimunyemerere mbonereho kubabwira mu by'ukuri ibyo bitero by'ingabo z'u Burundi na FARDC byongeye kurikoroza bigahitana abaturage batari bake. Mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu, rishyira ku cyumweru tariki 7, abaturage bo mu gace ka Ilundu ni hafi y'urugo rwa Pasiteri Rubenganizi muri komine ya Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo, ni mutetwari yafize birumvikana bahuye n'akaga gakomeye. Bavandimwe nibabwira ngo akaga gakomeye mu byumve gutyo, ni nyuma yo kuraswaho ibisasu byarashwe n'ingabo za Kongo n'iz'u Burundi tubagiwe na Wazalendo na Fdlr. Bivugwa ko ni igitero cyahitanye abantu 2 gikomeretsa benshi mu by'ukuri. Nkuko amakuru abigaragaza, abantu 2 nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye bazira icyo gitero, hari na benshi bakomeretse. Abishwe rero n'icyo gitero ni Prince Runezerwa Mahiyabo wari ufite imyaka 19 y'amavuko. Amakuru avuga ko yitabye Imana agejejwe ku bitaro bikuru bya Minembwe, aho yari yihutishijwe kugira ngo ahabwe ubuvuzi birangira yitabye Imana. Undi wa kabiri uvuga ko yishwe n'ibitero ni Kigeri Mazuru wapfiriye aho igisasu cyaguye mbere yuko agerwaho n'ubutabazi.
urupfu rw'aba basore kandi rwateye agahinda gakomeye imiryango yabo ndetse n'abaturage bo muri ako gace, cyane cyane ko mu by'ukuri rwabaye mu gihe abaturage bari baryamye mu ngo zabo. Igitero cyasize abantu benshi bakomeretse mu buryo butandukanye. Mu bakomeretse nabo nahoze mbona hari amazina yagiye atangazwa, harimo abana bato ndetse n'abakuze. Abamaze kumenyekana ni aba bakurikira: Bajeneza Muronsi w'imyaka 7, ni umunyeshuri wiga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza wakomeretse ku kuboko. Undi wa kabiri ni Nzabakiza Oze w'imyaka 12, umuhungu wa Rukema Alex, na Nabisabo Mutoni wakomeretse mu ijosi, amaboko yombi ndetse no ku kuguru. Undi wa gatatu wakomeretse ni Nyasafari Chantal w'imyaka 29 y'amavuko wakomeretse mu mutwe no mu bindi bice by'umubiri. Hanyuma uwa kane wakomeretse ni Nyamahoro Nyankamirwa w'imyaka 54, ni umukecuru wakomeretse amaguru yombi. Cubahiro Fataki w'imyaka 18 uri kwitabwaho n'abaganga nyuma yo gukomereka. Yakomeretse mu bice byinshi by'umubiri, wari kwitabwaho ntarapfa ariko ngarakomerewe cyane. Undi wa gatandatu ni Tito Murengera w'imyaka 58, nawe wakomeretse muri icyo gitero. Ese muri aba mvuze bapfuye n'abakomeretse, wo nyumva nta nshuti cyangwa se nta muntu muri famiye wumvisemo? Abasenga ni basengera muri bira bice bya Minembwe, kubera ko ibibaho uko bwije nuko bukeye biteye agahinda cyane. Abakomerekeye muri iki gitero rero bahise bajyanwa ahitwa kwa muganga mu bice bitandukanye ibyo hafangwa mu Minembwe kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihuse, mu gihe hari impungenge ko umubare w'abahitanywe cyangwa se abahitanwa cyangwa se abakomeretse ushobora guhinduka ukiyongera, kuko abatangajwe ntabwo ari bo byanzuye ko ari bonyine. Bishoboka ko hatangazwa n'abandi. Bavandimwe, biragoye cyane, biravuga ko uretse abantu batatakaje ubuzima n'abakomeretse, iki gitero cyanangije ibikorwa remezo by'uburezi. Amakuru ava muri ako gace aragaragaza ko ibyumba 2 by'amashuri byo ku ishuri ribanza rya Ilundu EP Ilundu byangiritse bikomeye kubera ibisasu byaguye hafi yaho ishuri riherereye. Usenga wese nasengera mu bice by'Iminembwe, kubera ko agahinda kabo uko bwije no ko bukeye karashira akandi kageze bagara. Murabizi ko ntabwo bucya budake batarayirwa ntambi. Bigaragare ko rero mu by'ukuri ibyabo bikomeye cyane. Reka numunyemerere turebere hamwe igisa nk'icyegeranyo, ariko ndagerageza nanjye mu buryo bwanjye kugerageza guhina, kuko namakuru nshaka ko mwumva mukamenya uburyo Tshisekedi ikarita ikomeje kumuyobera. Ndetse ubwo birumvikana ko mu gihe Perezida Tshisekedi Chilombo yegereje imyaka 8 ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kimwe mu bibazo bikomeye byakomeje kumugora kurusha ibindi ni intambara ikomeje kubera muri Asirazuba bw'iki gihugu. Nubwo yashoye amafaranga menshi mu gisirikare, akinjiza abafatanya ibikorwa benshi b'abanyamahanga, ndetse agashyiraho ingamba zitandukanye za politiki na gisirikare, umutwe wa M23 ubu ubarizwa mu ihuriro AFC M23 hamwe na Twirwaneho bakomeje guhangana n'ubutegetsi bwe. Iyo urebye uko ibintu byifashe cyangwa se byagiye bikurikirana kuva mu mwaka wa 2021 ndetse na mbere yaho gato, hagaragara ko Kinshasa mu by'ukuri yagerageje amayeri hafi ya yose ashoboka mu rugamba rwa gisirikare, urwa Dipolomasi ndetse n'urw'itangazamakuru, ariko kugeza ubu ikaba itarabasha kugera ku ntsinzi hamwe yari yizeye. Nyuma y'imyaka hafi 9 M23 isani yacitse intege nyuma y'intambara yo mwaka 2013, mu mpera za 2021 ni mu ntangiriro za 2022 yongeye kugaragara ku rugamba ifite imbaraga nshya, mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwizeye ko uwo mutwe utakibasha kwiyubaka. M23 atangiye gufata ibice bitandukanye bya Rucuru mbere yo kwagura ibikorwa byayo mu bice bitandukanye bya Kivu ya ruguru. Muri icyo gihe kandi muri Kivu y'Epfo Twirwaneho nayo yakomeje kwagura ibirindiro byayo, yagura ibikorwa byayo cyane cyane imisozi ya Minembwe, Bijombo, Mikenke n'ahandi, aho yagaragazaga ko iharanira uburenganzira bw'abaturage bavuga ko bamaze imyaka myinshi bahura n'ihohoterwa n'ivangura. Hanyuma ibi byashyize Kinshasa mu kibazo gikomeye kurusha ibindi byose igihugu cyari cyahuye nabyo kuva Tshisekedi yajya ku butegetsi. Amayeri yose ko yakabaye Tshisekedi yagerageje mu rugamba yaramupfubanye. Gushingira ku mbaraga za FARDC nk'amayeri ya mbere yakoresheje byaramupfubanye,
kuko mu ntangiriro Tshisekedi yizeye ko FARDC ishobora guhagarika M23 binyuze mu bikorwa bya gisirikare bisanzwe. Ingengo y'imari ya gisirikare yarazamutse cyane, hatangizwa gahunda yo kugura intwaro nshya, indege z'intambara za Sukhoi, drone twabigarutseho ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga twagiye tubivuga ariko byabaye iby'ubusa. Ikibazo gikomeye cyakomeje kuba ruswa, imiyoborere mibi, kutizerana hagati y'abayobozi ndetse n'ibibazo by'imyitozo n'imikorere y'ingabo. Ko nubwo amafaranga yashowemo yari menshi, umusaruro wabaye muto cyane kurusha uko byari byitezwe. Icyakabiri cyangwa se nk'iturufu ya kabiri Tshisekedi yakinye nayo ikamupfubana, nyuma yo kubona ko FARDC yonyine itari guhangana neza n'imitwe y'irwanya. Sinzi na mwaribonye Kinshasa hisemo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro yiswe wazalendo twabigarutseho. Iyi mitwe yari igizwe n'amatsinda menshi ya mayimayi ndetse n'andi mashyirahamwe y'abarwanyi bo mu bice bitandukanye. Intego yari ukugota M23 no kuyibuza amajyaramaza, kuyibuza kwisanzura mu bice igenzura, ariko byarabapfubanye. Ariko uyu munsi uko imyaka yagiye ishira, wazalendo nabo bagiye bashinjwa ibikorwa byinshi by'ihohoterwa, ubusahuzi ndetse no kwica abaturage, ibintu byatumye bamwe mu baturage batangira kubafata nk'ikibazo aho kubafata nk'igisubizo cyangwa se nk'umuti. Indi turufu ya gatatu Tshisekedi yakoresheje ikamupfubana no kwinjiza ingabo z'amahanga mu ntambara. Ko Tshisekedi yongeye gukoresha izindi mbaraga, yongereza gukoresha indi nzira yo gushaka ubufasha bw'amahanga. Ingabo z'u Burundi zoherejwe mu bice byinshi bya Kivu y'Epfo n'iy'Amajyaruguru. Murabizi ingabo za SADC zirimo za Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi nazo zagiye zinjira muri uru rugamba by'ubusa. Mbere yaho gato kandi harimo n'iswa n'ingabo za EAC twabigarutseho zariyo Burundi nabwo bwari bwohereje ingabo mu butumwa bwa EAC ariko birangira zigumyeyo. Nyamara nubwo izo ngabo zari zifite ubushobozi bukomeye, ntizigeze zibasha guhindura cyane isura y'urugamba twabigarutseho. Ahubwo haraho M23 twagiye ifata ibice byinshi bishya nubwo yari hanganye n'izo mbaraga zose zifatanyije. Iturufu ya kane ni intambara ya Dipolomasi. Tshisekedi nayo yaramujabutse kubera ko mu rwego rwa Dipolomasi Tshisekedi yakoresheje imbaraga nyinshi ashaka gushyira igitutu ku bihugu byashinjwaga gufasha M23. Birumvikana yashinjaga u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda, Kenya nayo ikagenda izamo gake gake. Yakoresheje inama z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, SADC, EAC, umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi, ariko byabaye by'ubusa kuko nubwo hari ibihano n'amatangazo byagiye bitangwa ku bantu bamwe, ibyo ntibyahagaritse imbaraga n'umuvuduko AFC M23 yakoresheje ku rugamba. N'ubu ngubu iracyashyidika. Hanyuma iturufu ya gatanu ni intambara y'itangazamakuru Kinshasa yarwanye, kuko kimwe mu bindi bintu byaranze ubutegetsi bwa Tshisekedi no gukoresha cyane itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga. Hari igihe Kinshasa yagerageje kwerekana cyangwa se kwerekana M23 nk'ikibazo cy'umutekano gusa, ariko uko imyaka yagiye ishira iri huriro ryatangiye kwiyerekana nk'umutwe ufite intego za politike ndetse kandi intego zihamye. Ibi byatumye urugamba rw'amagambo n'amakuru ruba urundi, mu by'ukuri bifata urundi rwego rw'intambara. Ariko kandi iturufu ya gatandatu ni amaturufu menshi bavandimwe. Mu myaka ibiri ishize Kinshasa isa n'iyinjiye mu cyiciro gishya cyiswe War of Attrition cyangwa intambara yo kunaniza umwanzi, niko nabyita muri rw'ikinyarwanda. Mu nkosora bo bibwiye ntibabyumve neza. War of Attrition, nambara yo guca intege umwanzi. Reka mbyite gutyo. Intego si ugufata umujyi uyu munsi cyangwa ejo, ahubwo no gutuma AFC M23 twirwaneho bahora bakoresha abantu, amasasu, ibikoresho n'amafaranga menshi kugeza igihe bananiwe. Ni gahunda isaba igihe kirekire kandi ikunze kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu. Ukibaza uti kuki AFC M23 twirwaneho bakomeje kudatsindwa cyangwa se bakomeje gutsimbarara bagatsinda bagatera intambwe? Abakurikiranira hafi iyi ntambara benshi bemeza ko kimwe mu bibazo bikomeye Kinshasa ihura nabyo ari uko abo bahanganye nabo mu by'ukuri batakiri imitwe mito ya gisirikare gusa. AFC M23 yubatse imiyoborere yayo mu bice igenzura, ishyiraho inzego z'ubuyobozi, kusanya imisoro kandi igenzura inzira nyinshi z'ubucukuzi n'ubucuruzi. Birumvikana cyane ku ruhande rwa twirwaneho ibikorwa byayo byakomeje kuba mu by'ukuri
bigenda neza, bikomeza kubaka urusobe rw'imikoranire n'abaturage bo mu bice bimwe na bimwe byo misozi ya Minembwe na Plateau, bituma ibasha gukomeza kubaho nubwo ihura n'ibitero bya buri munsi ko bwije nuko bukeye. Ikindi nuko impande zose zagiye ziga uburyo bushya bw'intambara, zirimo gukoresha drone, ubutasi bw'ikoranabuhanga ndetse n'uburyo bwo kwimuka vuba ku rugamba. Uribaza utese ubundi intambara imaze imyaka hafi 5 ishobora kumara indi myaka myinshi. Iyo urebye aho ibintu bigeze muri uyu mwaka 2023, biragoye kubona uruhande cyangwa se reka mbivuge gutya, biragoye mu by'ukuri kubona uruhande rushobora gutsinda urundi mu buryo bwihuse. Ko Kinshasa ifite umutungo munini w'igihugu n'ubufasha mpuzamahanga, AFC M23 Rwanda nabo bafite imbaraga, ubushobozi bugiye gutandukanye bwo gukomeza guhangana n'igitutu cya gisirikare no gukomeza kugenzura ibice bifatika. Ariko aka kanya buri ruhande reka mbyite ko bikiri win-win. M23 ifite ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ntituzi niba ifite gahunda mu by'ukuri mu buryo buhamye yo gukomeza yagura ibirindiro. Bigaragare ko rero Kinshasa nayo igifite amahirwe yo gutsimbarara kuri gahunda zayo, kandi bikaba byagenda neza, cyangwa se kiminjiramo agafu bikagira uburyo ivugurura igisirikare, wenda ikazana n'abandi bafatanya bikorwa, bikaba byagira uburyo bihindura indi sura. Ariko abenshi babiganiraho bakavuga bati M23 yamaze gutsinda ikimutwe Kinshasa. Biragaragara ko igisigaye ari ukureba ese koko M23 ifite intego kugira igice cyigenga, cyangwa se ifite intego kuri ubutegetsi buriho. Nicyo abenshi bibaza n'aka kanya batarabonera igisubizo. Turamaze iminsi tubigarukaho mu bihe bigiye bitandukanye bijyanye n'imiruka M23 maze gukora mu bijyanye n'ubuyobozi, mu bice igenzura mu by'ukuri, uburyo ikomeje kubaka ibikorwa remezo no kwiyegereza abaturage, uburyo ikomeje kudanangira icyo nakwita umutekano. Biragaragara ko ishobora kuba iri gucunganwa na Kinshasa, ariko ubundi gahunda ari ukugira uburasirazuba bwa Kongo bwigenga. Leta ya Angola, reka ngaruke kuri iyi nkuru nayo. Leta ya Angola iratangaza ko itazitabira ibiganiro byari biteganyijwe kubera Kinshasa bigamije guhuza no kuganira ku kibazo cyangwa se ku bibazo byugarije Kongo bizwi nka dialogue intercongolaise. Byumvikane ko ni ibiganiro bigomba guhuza abanyekongo. Ibiganiro Kinshasa ivuga ko M23 idakwiye kubirima, ariko nayo ikavuga iti ni tutabigaragara mu by'ukuri bizaba bibi cyane. Iki cyemezo rero cyafashwe nyuma y'uko Rwanda igaragaje ko amasezerano n'imyanzuro byari byarafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bitubahirijwe uko byari biyitezwe, nk'uko bitangazwa n'amasoko ya Dipolomasi. Angola isanga guverinoma ya Perezida Tshisekedi ngo ntabwo yigeze yubahiriza uko bikwiye ibyo yari yiyemeje mu rwego rwo gutegura no gushyira mu bikorwa iyi gahunda y'ibiganiro byagombaga guhuza impande zitandukanye zifite aho zihuriye n'ibibazo by'umutekano n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi mitwarire rero ya Rwanda igafatwa nk'igitutu cya diplomasi gishobora kugira ingaruka ku mikorere y'ubufatanye bw'akarere, by'umwihariko hagati ya Kongo n'ibihugu by'abaturanyi bifite uruhare mu biganiro bigamije gushaka amahoro arambye muri icyo gihugu. Mu rwego rwa politike, icyemezo cya Angola ngo kigaragaza ko hakiri itandukaniro rikomeye mu myumvire n'imikorere hagati y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Birumvikana ku bijyanye n'imigendekere y'ibiganiro bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko Angola isanzwe ifatwa nk'umuhuza ukomeye mu bibazo bya Kongo, cyane cyane mu biganiro bijyanye n'umutekano muri Burasirazuba bw'iki gihugu. Kwikura kwayo muri ibi biganiro by'Kinshasa bishobora kugabanya imbaraga zabyo, mu by'ukuri bikaba byagabanya imbaraga za diplomasi zari zitezwe mu gushaka ibisubizo birambye by'amakimbirane. Muranabizi ko Angola yagiye ishinjwa kuba yoroheje ingabo muri Burasirazuba bwa Kongo n'ubu ziri mu Kivu y'Amajyepfo, ikazoherezanya n'ibikoresho bidasanzwe ngo bibaze bafashe Kinshasa kurwanya umutwe wa M23. Aha rero benshi banibazaga batese ubundi ubwo Angola iracyafatwa nk'umuhuza mu by'ukuri ku ruhande ruhanganye na Kinshasa. Ibyo nabyo byibazwaga cyane. Hanyuma reka mbabwire ku makuru y'uko ubungubu Tshisekedi na guverinoma ye barashinjwa kunyereza amafaranga agera kuri miliyoni 325. Ibyo yatangajwe na Denis Mukwege, umunyekongo wahawe igihembo cyitiriwe Nobel, ni nawe rukumbi wagihawe muri Kongo. Yashinje byeruye ubutegetsi bwa Tshisekedi n'inzego za leta kuba zararebereye cyangwa se zigashyigikira inyerezwa ry'amafaranga angana na miliyoni 325 z'amadolari igihugu cyahawe n'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera CIJ.
nk'indishyi zagombaga gufasha bahuye n'ingaruka z'intambara n'ubwicanyi bwabereye mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi Mukwege yabitangaje mu butumwa yasoje mu rwego rwo kwibuka imyaka 26 ishize habaye intambara y'iminsi 6 yabereye mu mujyi wa Kisangani hagati y'ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda. Imbaraga yasize rero abaturage, n'intambara yasize benshi bishwe, abandi barakomereka, ndetse ibikorwa remezo byinshi birangirika. Mu magambo akakaye rero Mukwege avuga ko amafaranga yategetswe atangwa na Uganda nk'indishyi z'ibyangiritse n'ingaruka abaturage bagize kubera ibikorwa bya gisirikare byayo muri Kongo ngo ntago yigeze agera kubo yaragenewe. Aratunga agatoki rero guverinoma Kinshasa ndetse n'abagize guverinoma ko aribo bagize gutya bakikubira amafaranga yagombaga kuba mu by'ukuri agira icyo amarira igihugu. Hanyuma mu bice bya Lubutu imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu rwego mu kiswa wazalendo mu gace ka Lubutu ni mu ntara ya Maniema, ni hafi kilometero 245 uva mu mujyi wa Kisangani. Iyo mirwano rero nk'uko amakuru abivuga yatangiye kuwa gatandatu tariki 6 ikomeza no ku cyumweru, ngo yateye impungenge zikomeye. Abaturage benshi batangiye guhunga ingo zabo berekeza mu bice bifatwa nkaho bifite umutekano kurushaho. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko iyo mirwano ihanganishije umutwe uyobowe n'uwitwa ngo ni Mando, bivuga ko ushyigikiwe kandi ugahabwa ubufasha n'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'undi mutwe uyobowe na Bukuyu wiyita generali unakomoka muri teritwari ya Lubutu. Abaturage muri Lubutu bavuga ko kuva imirwano yatangira kwa gatandatu humvikanye urusaku rw'intwaro ziremere n'izoroheje mu bice bitandukanye byegereye umujyi. Ibintu byateye ubwoba abaturage benshi bahitamo guhunga kugira ngo barokoke, nubwo kugeza ubu hataratangazwa umubare nyawo w'abamaze kugwa muri iyo mirwano cyangwa se abakomeretse. Amakuru ava mu nzego z'ibanze agaragaza ko ibikorwa byinshi by'ubucuruzi n'imibereho bisanzwe byarahagaze kubera umutekano muke. Impamvu nyayo y'imirwano ntiratangazwa ku mugaragaro n'impande zombi, gusa amakuru atangazwa n'abaturage ndetse no mu bayobozi bamwe bo muri Maniema agaragaza ko hashobora kuba hari amakimbirane ashingiye ku buyobozi bw'imitwe ya wazalendo ndetse no ku nyungu z'ubukungu zivugwa ko zituruka ku bikorwa bitemewe n'amategeko. Hari amakuru avuga ko impande zombi zimaze igihe zicyamirana ku micungire y'umutungo n'ubuyobozi bw'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace. Iyi si inshuro ya mbere Mando na Bukuyu bahanganye, kuko mu kwezi kwa Mata umwaka ushize nabwo rwari rwahanye inkoyo rwose, habaye imirwano hagati y'impande zombi. Icyo gihe abaturage benshi bakaba barahungiye mu bice bya Maniema kubera umutekano muke wari wadutse. Nyuma yaho habaye rwose n'ibiganiro byo kubunga, bariyunga bongera kubana neza, ariko ku munsi w'ejo kwa gatandatu byongeye kudogera cyane, barongera bakozanyaho. Reka tuve muri Maniema tugaruke muri aya makuru. Mu by'ukuri mbabwire ko indege ya Rwanda, sosiyete y'u Rwanda ikora ingendo zo mu kirere, Rwanda yahagaritse gutwara abagenzi bajya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se muri United Arab Emirates bavuye muri Sudani y'Epfo, abagenzi bavuye muri Republika Demokarasi ya Kongo n'abavuye muri Uganda. Ni kubera icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri ibi bihugu. Ku ya gatandatu Kamena nibwo United Arab Emirates yatangaje ko yahagaritse kwakira abaturage bavuye muri ibi bihugu bya Afurika, birumvikana mu kwirinda ko iki cyorezo cyakomeza gukwirakwira. Yahagaritse kandi ibijyanye no kubaha visa. Mu itangazo ryashyizwe hanze na United Arab Emirates itangaje ko izi ngamba ziri mu murongo wa United Arab Emirates wo gukumira no kwirinda hagamijwe kongerera imbaraga gahunda z'igihugu zigamije kwitegura no guhashya icyorezo cya Ebola. Mu kubahiriza ingamba zafashwe na United Arab Emirates kwa gatandatu, Rwanda yatangaje ko itazongera gutwara abagenzi bava muri Uganda, Kongo na Sudani y'Epfo bagana muri iki gihugu. Itangazo ry'iyi sosiyete ikora ingendo zo mu kirere rivuga ko kubera ingamba z'ubuzima hari ingamba zikomeye zashyizweho ku bagenzi bagana muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Akomeza ivuga ko abagenzi batamererwa cyangwa se batazemererwa kurira indege mu gihe baba bavuye muri Sudani y'Epfo, Uganda na Republika Demokarasi ya Kongo. Abandi batazemererwa kurira indege nabo baba banyuze mu kindi gihugu ariko baturutse cyangwa se banyuze muri ibi bihugu. Abatarebwa n'iki cyemezo n'abaturage ba United Arab Emirates ndetse n'abafite pasiporo z'aba diplomate. Hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda naho haraturuka amakuru akomeye cyane.
ndetse bisa naho rwose hashobora kuza kubaho impinduka zikomeye mu gisirikare. Igisirikare cya Uganda UPDF gishobora gusezerera abasirikare barimo 8 bafite ipeti rya general kubera ko bujuje imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Nkuko bigaragara rero mu bashobora gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru harimo General Katumba Wamala wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, Lieutenant General Charles Awanyi Otema, Lieutenant General Charles Angina ndetse na Major General Godfrey Katsigazi Tumusime. Hari kandi Major General Henry Ndarubweine Masiko, Major General Apollo Kasita Gowa na Major General Leopold Kanda ndetse na Major General Abel Kandiho wamaze igihe kinini ayobora urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda CMI. Aba bapolisi muri polisi y'igihugu n'umujyanama mukuru wa President Museveni n'abandi. Biteganyijwe ko rero nibura igisirikare cya Uganda muri mwaka kizasezerera abofisiye 531 barimo abakuru n'abato bageze igihe cyo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. UPDF itangaza ko gusezera abasirikare bageze mu zabukuru ari intambwe ikomeye mu rugendo rushya rwo kubaka igisirikare gikomeye kandi ko ari cyo cyiciro gishya buri musirikare aba yiteguye kunyuramo. Yes, muri Uganda kandi muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Uganda abakandida 4 ku myanya ya minisitiri bafite ubwene gihugu bushidikanywaho bashobora kubona rwose kurahira kwabo gutinze mu gihe abanyamategeko ba leta basuzuma ingaruka zemewe n'amategeko zo kurahira mbere yuko inzira zabo zo kureka bumwe mu bwene gihugu bafite zirangira. Nkuko amakuru abishimangira, amakuru aturuka mu begereye iki kibazo mu by'ukuri agera kuri Chimp Reports dukesha inkuru avuga ko umunyamabanga wa leta wakizweho ushinzwe microfinance, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe imibanire mpuzamahanga Calvin Echondu, uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga washyizweho Adonia Ayebale n'umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano imbere mu gihugu Dr. Lawrence Muganga batabonye ubutumire mu muhango wo gutangiza imirimo y'abaminisitiri kuri uyu wa mbere. Biteganyijwe ko rero Perezida Museveni aza kuyobora umuhango kurahira uza kwitabirwa kandi n'abayobozi bakuru ba leta barimo Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, umucamanza mukuru ndetse n'abandi bakozi bakuru ba leta. Amakuru menshi avuga ko gusubika irahira ryabo gukurikiranye n'impungenge zagaragajwe n'abayobozi muri Minisiteri y'abakozi ba leta ku bijyanye n'ubuzima gatozi bw'abatowe mbere bafite ubwene gihugu bubiri cyangwa se bwinshi. Nkuko abayobozi basobanukiwe n'iki kibazo babitangaje, Minisiteri yagiriye inama ubuyobozi bushyira abantu mu myanya ko kurahiza abantu bafite ikibazo cy'ubwene gihugu bwabo bishobora guteza leta ibibazo by'amategeko. Yes, tugana ku musozo ni munyemerere nambuke hakurya y'inyanja ngari babwire ko Amerika irashaka gukoresha noneho imitungo ya Iran mu kwishyura ibyangijwe n'intambara, niko makuru avuga, mu gihe nta impande zombi zimaze iminsi zirenga ku gahenge kemeranyijweho mu ntambara yo muri Iran. Umwuka mubi wongeye kuzamuka nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika zitangaje ko ziri gusuzuma uburyo zakoresha imitungo ya Iran mu kwishyura no gusana ibyangijwe n'intambara mu bihugu by'inshuti za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo bitangajwe nyuma y'uko muri iki cyumweru Iran yongeye kubaka ibitero bya misile na drone muri Kuwait na Bahrain. Ni nyuma y'uko Amerika nayo yari yahanuye drone za Iran zerekezaga mu muhora wa Hormuz. Reuters yatangaje ko amakuru ava muri Amerika yemeza ko Minisitiri w'Imari muri Amerika Scott Bessent yamaze gutanga amabwiriza yo kubarura no kugena agaciro k'ibyangijwe n'ibitero Iran yagabye ku bihugu by'inshuti za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Amerika kandi iri gutekereza gukoresha imitungo ya Iran yaba ifatiwe cyangwa indi ishobora kugerwaho mu gusana ibyo byangijwe ndetse no kwishyura ibindi bishobora
kwangizwa n'ibitero Iran yakomeje kugaba cyangwa se yakomeza kugaba kuri ibyo bihugu mu gihe kiri imbere. Ibi bibaye nyuma y'umunsi umwe Mohsen Rezai, umwe mu bajyanama b'umuyobozi w'ikirenga wa Iran, yatangaje ko amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi ashobora kugerwaho gusa ari uko Amerika ibanje kurekura miliyari 24 z'amadolari y'Amerika Irani zafatiriwe. Nubwo impande zombi zimaze iminsi zigerageza kugirana ibiganiro byo guhagarika iyi ntambara imaze amezi 3, ibimenyetso bigaragaza ko ibyo biganiro bikomeje kugorana. Ku wa gatandatu tariki 6 Gicurasi, ingabo za Amerika zagabye ibitero ku birindiro bya Iran biri ahitwa Garuk hamwe no ku kirwa cya Keshim kiri ahagana mu muhora wa Hormuz. Ibyo byabaye nyuma y'amasaha make ubuyobozi bw'igisirikare cya Amerika butangaje ko bwahanuye drone ebyiri za Iran buvuga ko zashakaga guhungabanya urujya n'uruza rw'ubwikorezi bwo mu nyanja. Ni mu gihe kandi umutwe w'ingabo za Iran uzwi nka IRGC watangaje ko hagabye ibitero bya misile ku birindiro bya Amerika biri muri Kuwait na Bahrain. Iran yo yatangaje ko misile zayo zageze ku birindiro bya Amerika muri ibyo bihugu byombi, ariko kandi mu by'ukuri igisirikare cy'Amerika kivuga ko misile 6 zahagaritswe mu kirere mu gihe ya 7 itigeze igera ku ntego yayo. Hanyuma Minisitiri w'Umutekano imbere muri Pakistan mu by'ukuri isanzwe ari n'umuhuza yitwa Mohsen Naqvi yerekeje muri Iran ku wa gatandatu ajyanye ubutumwa bugenewe umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, ndetse yagiranye ibiganiro n'abandi bayobozi hashaka uburyo ibiganiro by'amahoro byakomeza. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri wa mbere tariki 8 Kamena 2026 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.